Kozi wa Komori watukufu, maalam liyo nyonsi pia rimreani mze salamu zahanyu nyonsi pia mnyezi mjalaka maalam liyo ganywa nono lewar jabanu ri hadisi mbabi he hawa iliyo harma masiwani ri jabanu ri hadisi he maisha madziro ya rema ye mwanansi mkomori. Wakomori watukufu ujamalifu rika Komori rizungulia riwono rivire eni malaunsi pia riwono enamna mwanansi mkomori ya enshiu ezahadani ngamjomabiani ukana imaesha ngao madziro Komori mwanansi mkomori ngutabiho mana emaesha wayo yahea emaesha ya lokomori katimangu situation kaitinyangu wanrungwa zambao malapia wa Komori wazirongo wao harumazi magari harume mabango harume malapia ngwa mbao zanongonziro zijiri Komori ngwarungu wanongo nao ihawanziro ilo Komori ngwanungu wazinongo nao harumazi taxi mem simpasha harume magari shei hadisi ndiyo wiyo de hawanziro ilo Komori de maisha madziro yaliyo Komori de maisha madziro yarema mwanansi mkomori shai mwanansi mkomori katu subuti ya jitamka katu subuti ya sihopareni hauhara haushangaziwa hauria ya tijotilo ajalini daina zefami zahe sha kweli eza kweli izori zamba atawaraka Komori ukana Komori zengondongo gizonziro Komori ngabo dictature zokweli izori zamba ataraka Komori rizamba nro parce que ekare dongalia ekale mwanansi mkomori katujua ya jitamka ya rongoa haunafasia ekale mwanansi mkomori katujua ufanya madamano nguzilwa mahamingabi ya ilo Komori mwanansi mkomori yatojwa ufanya madamano ne madamano ya zilwa yabo iyo dictature ngiyo dictature ngiyo maisha ya lokomori ngao madziro mwanansi mkomori ngutabiho sha salamu alaikum mwana mtukufu bombo shaka tujua ujitamka mana nguriyo yatijotilo ajalini nguriyo yatijotabishiwa hameilo maisha sha wakomori watabihao wanungunao harume magari harume mabangwe wakomori ngwazambao hawanziro ilo Komori henamna yensi ya hatu irengwa mateka hafami nzima wao doato wao ze decision yende daraja izo mitside uzambo ukana Komori abaha kutujua urengwa hazini ekafatihu kajazijua ekafatihu kajajuke mrengwa hazini kutujua ufanyilo wa kontra abanga mrambu wa ukana maisha ngao madziro yabunga ruzi sao ye solution hindri ye shawiri hindri rujoka ushida rifanye hatariwane ne maisha madziro ya Komori ye fikira hindri wanatsi Komori heni mwanatsi mkomori yafikiri uhindri hataritowe maisha madziro yanu izo tizamba ukana vanu wanatsi wa Komori walewe ila opposition ukana do wajo wabadile maisha no hatabaha ila opposition ketsukiri ya jitamka ya okowa maisha madziro ya liona wa Komori parce que wa Komori vanu sisi masitoyen rambao ezijiriu harmonsi ya Komori shakar sufanya siasa ikerjerke ministre haujerke maraisi ngarambao ezijiriu haruma yensi ya hatu yabo mwanansi mkomori ngulindo ile opposition kakweli ngerambia ukweli bajuzir jabanu rambe opposition kaitia kweli memsi sindawonsi pia shawenji ngwambio wa Komori ndrabo abonga njomnikani example abahar zambao
e chef wa renseignement ngenda hu ngobonze yera isingenda hu ngobonze isa jiri hinri haruma lejeshi majeshi wao ngwajima nao majeshi wao ngwala nao jafi hawao yabo yoke tsina maana ni nabe zahe audio zahe commandant de la gendarmerie yakahambia chef d'état-major mone makalima yala makalima madziro swafi yakala makalima madziro wala commandant wa gendarmerie wala au grade yakauzambia chef wa hele jeshi makalima mada yala makalima madziro yabo yunge unisaukana yensi isaitawa epedali wakomori ekarula baze kweli yensi itawa epedali yensi nga ijenda osha rahaka itina mru dhomana kaitina mru wa kweli wa ujoshinda ya ujoshinda ya izingare ya ilekeze ya sove wa komori ngabo krizi mwana tsimkomori ngutabiho mwana tsimkomori katunda mainri hala mwana tsimkomori katunra hazia afanya baisho ngabo wa komori watungua oze hazi izonga rjoha batena parce que ngabo hazi zinjiboko ngabo wanatsi wa komori nsina uvumbu wa masiwa parce que ekati determine masiwa yabuge jomba tifanya distinction mzuwali na mgazijana mumali na maore ngabo wanatsi wa komori wa masiwa boko walo harme masiwa boko ngwatsungwa uhazi izo mbabiyo izo kweli donc rija fakri katsivanu azali katsivanu majeshi ngwajima nao hawao yabo fasira yabo hindri yabo fasira yabo yensi isaitawe pedali shange bidi watsawa dhamana ngebidi watsawa wandu wakoli mawatwania warengensi no hatabaha karsuona hatazabadidiha rijare njeza makalima ya hemwa nyanyasi mtukufu procureur ya Zamba leo tarehe ngio yabo mwanyanyasi Archimede Dr. Archimede harengwa hafungwa bahari batolwa vokali leo ngarijiuzi sao ebanu jana Archimede ze vokalizahe zamba hafungwa ha vokali kabaja emu intelligence artificielle kaijavumbulwa shalewe emu intelligence artificielle procureuri hakaujavumbue voyaka takfini wakawai mruwa daula abo heni mwanatsi mkomori ngoelewa namna mahakama yendesi wao ukane mahakama ngatsawa woi na banu ekaredo angalia sonsi pia si wa komori sonsi pia si sawa haruma ya sharia kejabidi manyanyasi procureur ya dotsungu wao inaola d'ailleurs ngarijiuzi sao zabari hindini skandali nziro ya jiri hamada ila procureur watsoveza wajua warenge paroli zabari poko ngarjo kaba jiri skandali kaba jiri problem handa ila haluha kimanga vo bulu ambayo ambao enquête préliminaire zabari procureur watsubu enquête zabari wanruwala wakazi wa zenrongozila zabari takfini ya bema kalima yala harumwa sufai jihadi watu wa konvoke uwa hili wajua wambo kweli wajua wambo nrabu ikaubidi wabulo anketi ikaubidi mahograde wanu procureur wapare uwasuali ujue ze kweli ujue wambo nrabu ujue wambo kweli mana yala makalima madziro makalima commanda de la gendarmerie yakauvumbua koloneli wa chef wahe yala tsema kalima mangu yala deja ngas destabilizeo yala deja ye amani ya hensi yabunge do ya destabilize donc sikaulinda mshimwa procureur ukana nguparo
owanru wa soupçonner na zinongozila wa enquête wa uzise ujua mbokoli na bondrabo ujue ze kweli sha hutsobeza uhea hamba ukana hudefende takfini hamba ukana ila intelligence artificielle na yabo ngare uzisao parce que emkomori abaha ngena nkili yeshele ngamuziso rangun sundai iya ifasiri wao shingazija rangun sundai intelligence artificielle ishindawi ifasiri shingazija helila yauma suala ngaranzor juzise kaujabanu rongoza hamasta procureur ukana emanatsi mkomori nguyelewa emanatsi mkomori mleo katidaba nguyelewa wujukana intelligence artificielle yokaido fanya traduction ya shikomori hauza barindi ni juzi watu ambaye za Archimedes ambaye intelligence artificielle. Donc encore une fois yeka haini ndongo zijo jiri procureur ngotsobeza uheya hurenge defense haruma yezi yabo encore une fois yabo karna ushinda rambeukana ngari rekebishao parce que ushinda rekebishensi yeka mahakama ngiyo haruma wa uhaki karna poroshinda rambeukana ngaranzore de haruma daula ki uhaki garanzori kanensi ya kweli ilona mahakama mema ekaheni wakati wajojiri nrongo mahakama ngerenga opposition fulani yabokoezi watukufu tikabutsahani uzise namna je rijo ushinda rambe ukana ngaranzori lekezensi ekaheni wakati wajojiri nrongo mahakama ngione position hao yirengao ngari uzisao masuala namna jero jushinda rambe ukana ngarilekeza wensi ekai mahakama ngatsao wao raia na raia ekanga bo ulo raia na utso raia iyo ngemenyao haula mkonsi wa shikomori ula ngemenyao za institution za hatu donc rujo tafadhali monsieur le procureur heni wakati wajo jiri skandali ya helio fanya mbana lizi upare ma concerne ubuwe enquête preliminary ujue wambo kweli na wambondrabo shaheni wakati wajo jiri nrongo ngotsobeza urenge position fulani ngotsoronga urenge position bahari wei mruwei wa daula izo ngari zamba ubanu haini wakati sha ikare ndo zamba ngamwambao yapori he yaride ya wanru hauri tso sound radabu eyabo zendongo ngaruko shida ribadilije ka mahakama ngetsungure nge position ye iwa arrange wowo yabo kabati namna ruko ushinda rilekezensi wa komori makalima tenanga mrejezondro makalima yala harmaze audio zila za roha yala makalima madziro swafi yala makalima ya destabilizeo yamala makalima boko ma concerné kaubidi waparo directement waishiliwa shaka ijaladhi mukwezi watukufu mwenyasi procureur yatohe arenge position bainu de arrange wo harmai daula henu wakati wajiri ndrongo position nzima zabari hundu juzi Archimedes watsubulo enquête sharengwa yafungwa directement na wala mwanansi mkomori hamadasi Archimedes ngarzamba unro Archimedes wala sawa na takfini harmai sharia Archimedes wala sawa na colonel Yusufai Jihad harmai sharia shaleo Archimedes habaziziwa leo Archimedes hamiliwa zi haki zahe kajahunda wanru wa mdefande hamade namna rionao maograde wadailiwa o waroha message vocali na ritunde ukana ila ya kweli hawila nrabo d'ailleurs ze preuve sazilo wakala de leji la takfini wotsinda mitside wambo shalda de leji la he mwishe telefoni handani oskuila yakane problème de ma pompier mwishe leji linu
da ziu izo zengo le jingi le authentique donc leo karsu ona wanyanyasi wahele janvi wahere nouveau wahe wamba watowe fikira ho arme hadisi inu leo min swelewa henu wakati wanyanyasi wahele janvi ngwatsumba ukana harisi singaramba wo mnyanya enyi mabao za kweli enga mfikiri uhindu harme hadisi inu ngaranzao mjeho bangweni hunu mje mrongowe nyinyi wahere nouveau nyinyi ma jeune cadre mko hanza azali na mje mwambe izo mfikiri harme hadisi inu enga mfikiri uje makalima hamada yala enga mfikiri uje makalima ya commandant de la gendarmerie ya kahambia chef wahe chef d'état-major enga miala niyo hauka msula yani kamna ujua mbake iziduku na mje hubangweni hunu mje mwambe izo mfikiriu na mje mwambe ezila kweli hauzila nrabu shaya bwe argument nyinyi mloniyo manama negociatori tika komori tsamba hizo mimi nakaufikiri donc wa komori tika utsaha wa komori waelewe salamu manama jimbaye sati wasuli unu tiwasuli faransa kwezi shata komori nsoka udoha bezo nifikiri wata komori nsoka urongowa donc tika utsare lewe wane ukana Archimedi na takfini na sufai jihadi wala sawa haruma ya sharia donc ujana Archimedi harengwa haboha za kizahe harongwa hafungwa bahari parana message vocali kabajabuha wanru wamba ukana yila intelligence artificielle shaleo weakawoyi ho grade woyimru wa heyezi emanyasi procureur katufanya enquête katupara ima concerne ya bu enquête ya waishilia ya jueze kweli ya jua kazi ni kweli hauzini rabo sha directement ngurengo party ya kolon takfini si hakukwezi watukufu si haki inamna ya mahakama yaendesi wayo yabu mimi suala nga mjiuziso suala nga muuziso wa komori namna je rijoka bushinda rambe ukana ngartsa hao rilekezensi namna je maraba Nurdini bwana harusi namna je rijoka bushinda rambe ukana ngaranzao rilekezensi ekai mahakama hainu wakati bajuchiri ndrongo ngetungo uprene parti iyo ziwarangeo yabo karna ushinda rambe ukana ngaranzori jiharma dabulabu haki karna ushinda rambe ukana ngaranzori lekezensi parce que henu wakati ranzuba jirindrongo eke procureur hurenge defense ya heyezi yabonga bwajubu hawandu rambe ukana abo procureur hasarongoa abezengo sazifiniwa si haki kwezi watukufu si haki rikabujabanu hamastehi rambe namna mahakama endesi wao ukana si haki wala si haki namna mahakama ya Komori yaendesi wao ngamjua ukana mahakama ikaubidi ya connaître mahakama ya Komori ikaubidi yakaye Buhari keja kaubidi ya tsaidie ya tsawewoi na tsaidie ya tsaulie naola leo ngamonzo ndongoze mbabi tena wanyanyasi watukufu wa he opposition ngamusuala ngamonzo ni muziseni opposition surtout da nyimlo Komori yenga mfikiri huindri enamne hawa iliyo harme masiwa ya hatu opposition ngani muzisoni suala yenga msanga ufikira hindri enamne nsi ya hatu iliyo ngamona ukana shefu ya renseignement kati Komori Raisi Azali kati Komori ngobonze enga mfikiri huindri lejeshi ngalijibanao lejeshi wakaushiana ngwajilao janfi
yenga mfikiri uhindri yenga mbakiu mkruazele bra yenga mbakiu msisemi hono kamsuto wa fikira ya fikira mloni uhindri kamkaradhi opposition ya Komori mwalamuha kwezi kamkaradhi babanu hatarjodo la umoa Komori ngarjo utederi mla muuniransi mana nyinyi de mwanzo mfanye siasa mje muhunde uraisi mje mkema ministru mana sisi wahanjume sisi ngar denoseo ezijiriu harmensi yatu sisi kartufanya siasa rijeri kema ministru hauma president izo sifikira za hatu izo sifikira lonizo shangarim chombolizani ushaya nyinyi opposition yeroli ya hanyu hindri juzi watoto wala wanyanyasi wala watukufu wanashe watu wasio mabareni usikuze voti zahiba 2024 mregeze mikro mambo kana wala kamja waruma yensi azali hardi hairenge babo nonga mjuwao kana Valenci ikaujenda il ne se reste qu'une seule seconde mrécupérer nsi mjivuru mjitoa za responsabilité kam yafanya hata action majeure ya ukana mrengensi leo zinu zijazi jiri yenga mfikiri uhindri eka mkara vikwezi malamuha ya opposition banyindi mwanzo mke maraisi nile mwanzo mke ma ministre kwezi bayensinga ijendao kamkara dhima mwafanya namna mwasiso wa Komoro mabareni manamsi junese njizi ukana azalingu joka urohavo havoti hawa zalingu joka ujafanye reconciliation soi-disant reconciliation nationali ukana wanruwa suluhu azali kakaja tolo azamvu ikawa Komori kwa jarenga yensi kwa jasio mabareni kaba yafanya soulèvement populaire yabo zalingu jobakisha yabo yani kefatihu yani kowana iyo wa Komori na mtiyoyo itswani ngabona proposition ya saya tena na kausaha nirongoze wanyanyasi wahe diaspora ya diaspora ngarelewa ukana ngasiwenji hunu Faransa banu ngabo fikira za tolo abantu ni mwenye nyasi fundi Faridin hakautsa ya pare e diaspora itanga benye bazima ekarukubaliana hau kweli rijuhe risiye Komori sonsi pia rironsi wa uhara na rijuhe sonsi pia risiye Komori bekarisi Komori ngabajo change nrongo nsoba mwanansi mzima ya se Komori da ya yeche pasko yabungo ndo ya jisakrifie na mjuer sonsi pia Komori ranzie ma leaderi walo hunu ranzie ma ambassadori ranzie ma ancien ministre ma vice président ema ancien gouverneur imlo hunu ema avocat walo hunu ritsanganyie nasi ma citoyen simple ritsanganyie sonsi pia rise Komori bangarjo shinda rishange mbina ekawa Komori waono sonsi pia si diaspora riko wasaidia harime maisha lo Komori ngwajo uju habao warengariye shakarna ujua sonsi pia rikensi hunu rambe ukana garanzori badili ndrongozi lo Komori ekako elinga ranzao rimto ya zali na mjuhe sonsi pia vatsina wo ihawola rise Komori rende ratowe rende rarengensi ya hatu parce que kabana ujua ubadili handrongo ekaka bajafanyiha soulèvement populaire ngamonao heni namne mahakama yendesi wao ngamonao ze skandalizinu zenongoza chirizila ze message vocaliza chirizila iletse kaubidi ukana wanruwala wao deja we sautolo hazini iletse kaubidi kabarengwa mesure strict shamono procureur ha warenge ya défense na juzi Archimedi hakaba la kajarenge wa défense mono intelligence artificielle ijange kazi wanrabo sundai iyai dungo traduise shikomori ke japaro traduise shikomori et d'ailleurs
zianketi zifanyiwa ukana zila c'est authentique e mru ya kutumla bala Holanda he lina dele jilahi shanga monawe namna position ya renga ya mahakama ya wa Komori ya Komori na rekeradhi relewe namna ya Mkomori ya tabiha o namna maisha maziro ya remau Komori tizamba nrobanu hatarmaze taksi Komori warungwa zirongo wao warupia ngwa zinongo nao ukanangwa tabihao sha kwa tusubuti warongoa watijawa warolase daraki watijawa la ulawa Wakomori pia roalo muzindoni roalo mabangweni roalo magari ngwamba ukana zinonga zindauna hii Wakomori pia ngwashemezao ngwanongo nao ngwahao hawao harime mabangwe harime magari mahala pia ukana ngwatabihao ukana ngabo crise sha zenongo kazitubadili parce que mkinisha wala wanru wambangu wanzo wa wane neze gozi shamvu kwa suo nisa u amini fu haruma wa Komori ijo mkinishi hatse na ukana vanu ambosema ne Mkomori yato juhaso mabareni rahaka tina mru ya aminiu leo na rizambe nro imana leo Senegali wajuhaso mabareni parce que wakana malideri wakawa amini zikuangwa jimba ekarsarma mashuli ngasi haruma ezijiri Komori donc lewe mane ma Senegal wajuha wasihoma bareni parce que wakana malideri wakawa amini Sonko wakawa amini Basiru leo ngarenga par exemple Ibrahim Traoré leo mane Ibrahim Traoré wajuha wasoma bareni parce que ngone leader wao ngamaminiu leo mane Niger waju amini le général Tani parce que on a confiance yahe leo mana osikio wafanyiwa kudeta Turki droga kanza sunzisiwa bahema Turki pia wasoma bareni wamano kaina ukiri raisatu ya sisiwa Turki droga hardia rejeziwa parce que wanansi ma Turki wakana aminif ainsi de suite donc leo na mkeravi ni opposition mtsunguwe mrumzima lidori mzima boko Wakomori ngwajomu amini Wakomori ngamfikiri amange bidiu waone sura boko ngejowa nika confiance ye Mkomori ngebidia one sura ya nyumeni ijotunge Mkomori ya sio mabareni shala alhakika yensia tuzengoka sinyago ala alhakika Komori Mkomori ngutabiho Komori maisha nga maziro sha wanansi wa Komori ngo wahara ujitamka parce que ngo wahara watijulawa ngo wahara watijodhulumwe maisha na hiyo ya opposition ile Komori do wakaubidi wa watoa uhara ikaubidi wa watoa uhara namna je ikaubidi watanganya wao wambe ukanano karna ujo uhensi kanseli no hatano bahi gebidi rusunguwe mzima ikawatunguwa mzima abweselala kwa Komori ngo josi homa bareni narkubalena ukana banu ngasi harma dictature kana ujo roha harma voti dictature yo ujo roha harma soulèvement populaire mone za jiri Tunisie umkate uheziwa watoka mwanansi mtunizi haji imole hajiholele ya gashi hajitamuru wa Komori wasoma bareni ila ndo utabifu wala tukajo benza jitole maisha sha hakautabiha no amini uka Komori wanansi ngwa tabihao amini uka Komori maisha nga tabihao maisha nga maziro donc wa Komori narlamu hedingoi banga mwanao zemesa nga mwanao tsawanu hata laje shiwilo ngwajimanao hawao parce que ekale usufa jihad na takfini ngwajimanao na fakri
abwilo ndele jeshi abule jeshi kalisiba zima yabo bakimru ya shida yafa kuwe yensi ya shida rengensi ya hatu rizamba banu kana owenye nsingwa ubonze inga madhomana wa opposition ngamlidau hindri ngebidiu mrengeze responsabilite za hanyu mjokana yensi ngaijendao ngebidi mfanye namna mwirekupere mana makalima yala wana harama ze vocalizila ila skandalinku ila skandal d'etat zilandu ngonziro yala makalima maziro ketsina manani ya bebano koloneli wa kamili ngutuhumu shefwa ngutuhume shefu wahe komanda wa kamili ngutuhume shefu wahe handrongo za kichafu za helila makalima maziro manda yala yatse makalima bokoro josubu tirket siriambe banu bakumuripi ya sangwa zijuwao donc yabunga ni siya kana armée divise yabunga bidiu rifanye namna rirenge nsi hatu yensi hatu indido ufanye namna wakomori wasoma pareni no mkomori kana ujoso pareni jao ngibidia une mru ya ajum amini yabwa komori karnauka waliha ku sikabujabanu kwezi rambe izajiri rionise raaw ya hatu manaso ntipia siwa komori rikabutsaha rongoze mwanyasi procureur ya keradhi haino wakati wajo ujiri skandali hamada ila omwe na tofanya sambla ya buwe yanketi shaka na ujua haino wakati wajo ujiri problemu procureur ngotsobeza urenge party yabo ekema kama ngaende siwa uheliyo kabatsi namna rojoka ujua rambe ukana ngaranza urilekezensi kabatsi namna rojoka ushinda rilekezensi weka hainu wakati ya mahakama ngione position ya hayo mahakama kuna uja urenga position rahawe jabu wanketi kuna uja urenga position parce que position inu ngewarange o Archimedi wala mkomori hamada si no mwonezo Archimedi yafanyiwa Archimedi harengwa fungwa bala kabaja vumbulwa kalima la intelligence artificielle shahatso rengwa fungwa bala watomlekeza ukana zila kweli shaleo wakawe mruwaezi yabo inu intelligence artificielle ndio evokewa yabo yetsi haki kwezi watukufu si haki mahakama ya Komori kana ujua huendesi we namna inu yabo nsi kaina parwenda usoni ekahenu wakati mahakama ngione position ya hayo yabo karna ujua ulekeze nsi parce que ngamjo harmashi aranya ukana mahakama ngebidi connaître mahakama ngebidiu wanrupia wakesawa haruma ya sharia. Hizo ndizo habari karna uka waleo haku. Assalamu alaikum.